chibai vek ule kan re wangwanga tuna chuan in thlante a zauta boka kan channel po kan ron lu lum le thei to tura ngai ta ila tunrum chu vote hiar hun son ani don lo thule tunge sarkarang ti lam hi toite in soitum ta ila kan hria theu angin Mizorama kausan le pol sang sang ten Election Commission of India in vote hiar hun tura an hun ruat chu Christian te ni poimo pathian ni ani awangin tumenga mozat son turin ngenna an lo thlen to a he an ngenna chungchang hi ngai venin Mizoram Chief Electoral Officer u Madhu Vyas chu November ni som pathum sak ni som ni pathum thotan ni khan Delhi azina nimin khan aizola lolet le in vote hiar hun son tura kausan le pol sang sang ngen na chu ECI lam hian ati hlotling theilawa ruam manna omsa December ni thuma vote hiar turin thutluk na asiam ti asoi ani angen nangai poimo lova Election Commission of India in Mizoram Assembly in Thanpui vote hiar hun angai anga kalpui atum chungchang hi NGO Coordination Committee telpol sang office bearers ten nimin November ni som paruk sang ni som ni pathum khan an ngai tu ngala NGO Coordination Committee Chairman Central OIM President Nibok pulal machuan chuan an malak dan tur an ngai tu me ka wangin tundin huna engruam mannange an siam don ti soilok thei anilawa malak dan tur ero an ruam man tur thule arang thei ang bera an bo zui tur thu asoi ani atul chuan Election Commission of India nena vote hiar hun son ani theina ta na lamkal intir chungchang po an soi ani Mizoram kauhan hruai tu committee MKHC chuan ngenna an siam to baka thil kalpui ngai a ani chuan NGO Coordination Committee kuta anda thu an soibok engpo ni se helam hi chu lauda thata ila in thlante azauta boka tuin nge sarkar na siamang ti inrin siak hun lai ani a social media lam han thirila ZPM le MNF ten sarkar na siam anin rin thu mu tur atam hle a party dang ero in sarkar na siam zautur khop nei anin beisei lo nge an thom azoi viau thung MNF hi sarkar lai an ni a lelam zonga chu chuan covid thilenga wangin an sarkar hun chung kha rei lo viawin alanga kumnga chung sarkar angin langma se covid thilenga wang khan kum ni le achan ve sarkar ang vela lauda sakta ila tuntuma an sarkar non zole lo ani phei chuan antan chuan anna ve viawin arin om hun engamoti atang khan sarkar lai hi an sarkar non du khop maya azon in Trump ni hi an chel zon chhaude uzela mithil ching mi te soidan chuan Trump khat chung hi chuan sarkar lai ninna anti incumbency hi alanna saman tak tak lawa chu wangin mipui hian an sarkar tir non du viau anti a hetiang zonga thlir hi chuan MNF hi sarkar non le mai thei tura ngai anni amai ro chu MNF ban doina chu sarkar lai ninna boruak kha kumdanga kan hriat ayana sa in athleng man tlat maya achan lian ber nia lang chu sumhar satna to wang kha ni in alang boka sarkar na thok hlo a hun taka an pe theilawa kha khan ngong anei lian hle ni in alang sarkar na thok ten an nin sarkar hi an tla du riau mai si a hei wang hian an van duai kum anilawang ti po soi a har sa hle MNF van duai le na chu sumhar satna kan to laya kamrulate abub mazum darate ming lo rive chen le sumhar satna tok lo ang maya minister pahnih khat chevel khan mi pui mit
ati kham hle ti alang chiang hle bok hetiang hi nilo se chuan mipui ten covid awanga harsatna to ti thu an soifo thinte an oin an ngai dam thei mai in arin oma ma se lelama harsatna to ka anin soilain lelama harsatna tok lo ang maya khosa minister an lo om kher kher khan an thu soi mi puin an oi lo pha ni in alang bok ani an van duaina bel cha turin sarkar na thoklung oi lo te tlan chiat na tur political party nau pangte ZPM boruak aron vung chhoviau mai si a bial tina an candidate te contender ni phak de uvek khopin boruak an ron nei lian mana social media le tualai ti ngai thakin thalai ten an bo na sa hle ni in alang boka thalai ten ZPM ni kha tongkamoi lo ni lo ta se in ti theina tun laina chikhata an ngai man deu emo chu o ti thei ani a asoiwa deu phei chuan ZPM ni kha thalai ten fashona an ngai an ti hial ani tuntum in thana hian vote thak thei mi nuai riat singa sang ruk zariat somruk pariat an oma vote thak thei zong atanga za asomnga pahni point pakhat pahni chu thalai kumsom pariat atanga kumsom thum panga inkar anni chumi omzia chu mi nuai li sing li sang ruk zaruk som thum panga te chu thalai kumsom pariat atanga kumsom thum panga inkar anni ti na ani thalai vote nei nuai li sing li sang ruk zaruk som thum panga zinga hian nuai ni sing ni sang khat zariat somkua pali te chu mipa voters ni in nuai ni sing ni sangli zasari somli pakhat te chu meiche voters anni kumsom pariat atanga somthum panga vote thak thei mi nuai li sing li sang ruk zaruk somthum panga an omlai hian kumsom thum panga chunglam vote thak thei za chu mi nuai li sing khat zahni somthum pathum an oma anin thlauna hi singthum sang ruk zali le pahni atling phak hial ani hei hi Mizoram din hun ani a omzia chu thalai te hoilamin thil a hril thui viau theidon ti na ani hei mai ba ka hian ZPM van nei le na chu meichia abikin kumdanga politics ngai ven ngai lem lo nu havin an phur puin trumdanga in thlan ain vote thak an phur ti ani boka apumpuya hian mipa voters ain meiche voters hi an la tam jok chewa mipa voters hi nuai li sing khat sang ni zakua somruk pakua an omlain meiche voters hi nuai li sing thum sang riat zakua somni pakua zet an om thung nu hau an poimo le hle don ti na ani bok heng zong thlir hian ZPM hian MNF in sarkar na chance an nei thazok dewem o chu ati thei ani kongle lamzonga ngai to chuan MNF chiat na chan hi mi pahni khatwang ani deuh bera an MLA nilai le minister nilai then khatte ero thatak tak ming hliawna po nei lem lo an ni a hei wang hian an biala an ting le phuk thei tho boka an tlin na vote atlem le tamlam chu thushana da ta ila sarkar na siam thei khop MLA nei na chance nei lo an ni bik lawa chuti rualin ZPM thli kha atle na ve man maya vote lem te in MNF MLA ni lai te hi an tla phuk ve thei tho bok ani aborok en mai chuan ZPM hian sarkar na siam khop MLA hi an nei zo mai arin oma ani lo ro chuan vote lem te a tling lovin pahni na sang taka an om ve treu thei tho bok an tling vek ani ero chuan an rut treu thei tho boka rin thiam hi ala har sari hle ani vote chiar hun son ani lawa NGO coordination committee lamin an boycott bok lo ani chuan December ni thum sang ni som ni pathum tlai lama chuan engkim chiang to tura ngai ila mi pui chel vak le tualai ti te opinion poll sang le
intelligent lam report te thuthar thedar tu journalist te ti ngai thlak ero chuan ZPM hian sarkar na an siam an ring deuh fur thunga engpo ni se vote chiar hun ngai chang phot maila tu po sarkar se pathianin kanram Mizoram ta na athatura arwa ta ni ti pom thiam ta ila atha ome